Ibihe byiza uri hose ndagusuhuje kandi ngo ikaze kuri The Port News. Umupaka w'u Rwanda na Kongo wongeye gufungurwa. Minisitiri w'Intebe Ngirente arasaba ko ururimi rw'ibanze rwa IBM rwagombye kuba Ikinyarwanda. Muri Centrafrica abantu 22 baguye mu gitero cy'abitwaje intwaro, naho muri Republika ya Czech umwiyahuzi yisha abantu 15. Muri Centrafrica abantu bitwaje intwaro bagabye igitero mu mudugudu wa Nzakundu muri Ngaundaye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'icyo gihugu, bica abantu 22 barimo n'umusirikare, bakomeretsa n'abandi bantu ndetse batwika n'inzu nyinshi. Depite wa Ngaundaye Ernest Bonang yabwiye RFI dukesha inkuru kuretse abo bantu 22 baburiye ubuzima muri icyo gitero, hari n'abandi bantu babarirwa mu 10 bakomeretse, harimo abakomeretse bikabije bahise boherezwa mu bitaro biri hafi aho. Bivugwa ko icyo gitero cyagabwe n'abantu bibumbiye mu mutwe wa 3R ugizwe ahanini n'aborozi, bagabye igitero hari ibirindiro by'ingabo za Centrafrica. Abarwanyi bo muri uwo mutwe bateye bitunguranye bituma bica uwo mubare munini w'abantu, ushobora no kwiyongera kuko hari abantu baburiwe irengero, amakuru yabo akaba atazwi niba bapfuye cyangwa se bakiriho. Itangazo ryasohowe n'umutwe utavuga rumwe na leta muri Centrafrica URCA kuwa gatanu tariki ya 22 Ukuboza 2023 ryasabye leta gukurikirana ibyo kuvuza abo bakomeretse, ikabavuza ndetse igatanga indishyi ku miryango yabuze ababo, hanyuma ikongera ikubaka uwo mudugudu. Ku ruhande rwa guverinoma ya Centrafrica yo yatangaje ko yamaganye icyo gitero ndetse itangaza ko yatangije iperereza ku bagabye icyo gitero. Abakoresha imipaka hagati y'u Rwanda na RDC bishimiye ko yongeye gufungurwa. Imipaka ihuza umujyi wa Goma na Gisenyi yongeye gufungurwa. Abatuye umujyi wa Goma bariruhutsa kubera gukenera ibicuruzwa bivuye mu Rwanda byari bimaze iminsi bitambuka. Ku itariki ya 19 Ukuboza 2023 mu masaha y'ijoro, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafunze imipaka iyo ku butaka, mu kirere no mu mazi kugira ngo hashobore gukorwa amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ku rwego rw'igihugu, mu ntara n'abajyanama muri komine. Icyakora kubera ibibazo byabaye mu bikorwa by'amatora, hari aho yakomeje tariki ya 21 Ukuboza, bituma gufunga umupaka no guhagarika ingendo bikomeza. Abatuye umujyi wa Goma nibo bafite ibibazo byo kubona ibiribwa bivuye mu Rwanda kuko izindi nzira zihaza n'ibyo kurya zifunze bitewe n'intambara irimo kubera muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Mu gitondo tariki ya 22 Ukuboza 2023 imipaka ihuza u Rwanda na RDC yongeye gufungurwa, abantu barambuka. Icyakora ikidasanzwe cyabaye nuko hambutse abantu benshi barenza abasanzwe bakoresha imipaka ihuza umujyi wa Goma n'uwa Gisenyi. Ibi bikaba byatewe nuko hari abanyekongo benshi bari mu Rwanda bafungiyeho imipaka babura uko bajya gukora, bari bakeneye gusubira mu gihugu cyabo. Abatuye umujyi wa Goma bazindutse baza guhahira mu Rwanda, hamwe n'abanyarwanda bafite akazi gatandukanye mu mujyi wa Goma bagombaga kujyayo. Hakizimana Theogene washoboye kwambuka umupaka mu masaha ya saa 12 za mu gitondo yabwiye Kigali Today dukesha inkuru ko hambutse abantu barenza abasanzwe bambuka bitewe no gufunga umupaka. Ati uyu munsi abantu bari benshi, hari abari bamaze iminsi mu Rwanda batinyaga ko haba imyigaragambyo mu gihe cy'amatora, uyu munsi barimo basubira iwabo. Hari abatuye mu mujyi wa Goma bashakaga kuza gufata ibicuruzwa mu Rwanda, ariko hari n'abanyarwanda bashakaga kujya gukorerayo. Ibikorwa byongeye gukomeza mu mujyi wa Goma mu gihe abaturage bakomeje gutegereza ibiva mu matora, naho muri teritwari ya Masisi intambara irakomeje hagati ya M23 n'ingabo za Congo FARDC mu birometero 5 werekeza hitwa mu Rubaya hakunze gucukurwa amabuye y'agaciro. Muri Repubulika ya Czech umwiyahuzi yisha abantu 15 abarashe, abandi basaga 10 barakomereka muri kaminuza iherereye muri Prague nk'uko byatangajwe n'abashinzwe ubutabazi. Polisi ikaba yemeza ko uwo wisha abantu
yari umunyeshuri wigaga muri iyo kaminuza nawe akaba yahise araswa gapfa. Uko kurasa abantu byabereye muri iyo kaminuza mu ishami ry'ubugeni, abarimu n'abanyeshuri bakaba basabwe kwifungirana mu gihe polisi yari itabaye. Televiziyo yigenga Nova TV yatangaje ko warasaga abantu yageze aho ahagarara ku gisenge kimwe mu nyubako z'iyo kaminuza akomeza kurasa abantu. Ku rubuga rwa X, inzego zishinzwe ubutabazi zatangaje ko umubare munini w'imbangukiragutabara zirimo abaganga zoherejwe ahabereye ubwicanyi kuko harimo abantu bakomeretse cyane. Minisitiri ushinzwe umutekano imbere mu gihugu Viti Rakusan yavugiye kuri televiziyo y'igihugu ko nta wundi mwicanyi uhari, asaba abaturage kumvira amabwiriza ya polisi kuko yahise isaba abaturiye iyo kaminuza kuguma mu ngo zabo. France 24 yatangaje ko perezida wa Czech Petr Pavel yababajwe cyane nuko kuraswa kw'abantu bakanafa. Yagize ati, ndumva mbabajwe cyane n'ibyabaye, ndifuza kubwira imiryango yagize ibyago byo kubura ababo bapfuye barashwe ko nifatanyije nabo mu kababaro. Minisitiri w'intebe w'Ubufaransa Elisabeth Borne yatangaje ko Ubufaransa bwifatanyije n'icyo gihugu mu bibazo abaturage ba Repubulika ya Czech bahuye nabyo muri kaminuza ya Prague. Umuyobozi wa Komisiyo y'Ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi Ursula von der Leyen nawe yohereje ubutumwa bwo kugaragaza ko yifatanyije na Prague. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yasabye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority ko ururimi rw'ibanze rukoreshwa muri EBM rwaba Ikinyarwanda. Ni bimwe mu byagarutsweho mu muhango wo gushimira abasora ku rwego rw'igihugu wabaga ku nshuro ya 21 kuva ku wa gatanu tariki 22 Ukuboza 2023 hanarebwa abasoreshwa babaye indashyikirwa mu gusora mu mwaka wa 2022-23, aho muri uyu mwaka insanganyamatsiko igira iti saba fagitire ya EBM wubaka u Rwanda. Minisitiri w'Intebe Ngirente yagize ati, navuganye na komiseri ko EBM ururimi rw'ibanze rwakabaye ruzamo ari Ikinyarwanda, ushaka gushyira mu zindi ndimi akaba ari we ushyira handi, aho kugira ngo EBM ize mu Cyongereza hanyuma bakubwire ngo niba utumva Icyongereza ukande hazeho Ikinyarwanda. Yongeyeho ati, twasabye ko EBM iza mu Kinyarwanda, abenshi turi Abanyarwanda tuvuga Ikinyarwanda, utumva Ikinyarwanda aba ari uzakanda ashaka Icyongereza, biratuma rwa rwitwazo rwo kuvuga ngo EBM yangoye kuko yari mu rurimi ntumvaga kiraba kivuyeho tugikemuye kandi nta kindi bisaba, ariko EBM ihinduka umuco. Ubuyobozi bwa Rwanda Revenue Authority buvuga ko ubugenzuzi bw'ikoranabuhanga bugenda bugaragaza umusaruro ushimishije mu kwiyongera kw'imisoro, cyane cyane uwo kunyongera agaciro n'uwo ku nyungu. Gushyirwa mu bikorwa rya gahunda ya Digital Transformation rizakomeza gufasha abasora bose kubona amakuru yabo agendanye n'imisoro mu buryo bworoshye biciye mu nzira imwe ya MyRRA, kuko hakozwe ku buryo usora yinjirira muri system imwe akabona amakuru yose aho guca mu nzira zitandukanye na system nyinshi bafite. Umuyobozi w'agateganyo w'urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF Jeanne Françoise Mubirigi waruhagarariye abasoreshwa yavuze ko bashimira Rwanda Revenue Authority idahwema kwegera abikorera ikabafasha gusobanukirwa neza amategeko n'amabwiriza agenga imisoro. Ati, ibi byorohereza abikorera kumenya uko umusoro utangwa, gusobanukirwa neza ubwoko bw'imisoro, ibyiciro usora abarurirwamo, bityo bakabasha kubahiriza amabwiriza n'amategeko agenga imisoro. Turashima ikoranabuhanga mu misoro riratworohereza nk'abikorera kuko hari serivisi nyinshi tubona binyuze mu ikoranabuhanga, bigatuma tubasha kubona umwanya no kwihutisha gusorera ku gihe, kandi tukabona umwanya wo gukomeza inshingano zacu zo kwikorera. Komiseri mukuru wa Rwanda Revenue Authority Bizimana Pascal Ruganintwari avuga ko ikoreshwa rya EBM ryagize umusaruro mwiza kandi ushimishije. Ati, umusaruro ku nyongera agaciro wiyongereyeho inshuro hafi 3 tugereranije nuko twawakiraga mu myaka 5 ishize, wavuye kuri miliyari 259 n'igice kimwe ugera kuri miliyari 699.8, n'abawutanga biyongereyeho inshuro enye. Byanagize ingaruka nziza
ku musoro ku nyungu kuko uwikubye inshuro zigera kuri 5 uvuye kuri miliyari 45 n'ibice 7 ugera kuri miliyari 259 n'ibice 2. Akomeza havuga ati mu myaka 2 ishize systemu yacu ya IBM yashimwe n'ibigo by'ibihugu by'imisoro mu bindi bihugu muri Afurika. Ubu tumaze guha ibihugu 2 systeme ya IBM kandi irakora neza, ariko hari n'ibindi bihugu 8 nabyo byabisabye. Turimo turareba uburyo twabaha ubwo bufasha kugira ngo nabo babone uko bakoresha iyo systeme. Kuzamuka kw'imyumvire myiza y'abasora ngo byatumye Rwanda Revenue Authority ibasha gukusanya umusaruro ukwiriye mu myaka yose yatambutse, ndetse bashobora kugera ku ntego bari bahawe na guverinoma y'u Rwanda. Muri uyu mwaka wa 2023-2024 Rwanda Revenue Authority yahawe intego yo kugera kuri miliyari 2,237 zingana na 52.4% by'ingengo y'imari. Nubwo ikoranabuhanga rya IBM hari byinshi rimaze kugeza kuri Rwanda Revenue, ariko haracyagaragara icyuho kinini ku mubare w'abasora badakoresha IBM mu buryo bukwiye, bikabashyira mu bibazo bitari ngombwa. Bamwe mu basora bagaragaje ko hari ibikwiye kunozwa muri systeme za IBM, kuko hari igihe amakuru abari muri murandasi y'umucuruzi atandukanye n'ari mu bubiko bwa IBM, ku buryo hari abakurizamo guhabwa ibihano byo kuba bagiye kudekarara ibidahuye n'ibiri muri systeme. Abasora bahembewe kuba indashyikirwa mu mwaka wa 2022-2023 bari mu byiciro 4 birimo ikiswe cy'umwihariko kigizwe n'abasora 7, hakaza icyiciro kirimo abasora banini n'icy'abato, hamwe n'icyiciro cy'ibigo byahize abandi mu biganiro mpaka mu mashuri ya kaminuza, ndetse n'icyiciro cy'abahize abandi mu gusora mu gice baherereyemo mu gihugu. Gushimiye kubana nanjye, wakoze cyane. Niba kandi ari ubwa mbere ukurikiye ibiganiro byacu, ntibibagirwe gukora subscribe, share ndetse na like.